Yeah, nuko tugatangiye amagambo ni make uretse uzure dutangiriye hakunino hari abasore n'iki mu masaha y'ijoro hahiye hagurumanye yo mumeze mute mwana inzoga ziri kunywibwa nkuko uzi insoresore n'inkumi z'iyi minsi bahuriye ahantu mu rugo ni ka house party yo maniga wabonye filime rokerutse gusa nayibonye nibyo barimo baganira iyo bahuye tunywe mu mani tunywemo bari kunywamo. Kate, it's your turn. Kate, no kurikira. Ngandikira message. She needs to stop posting pics of her. Please mafite kurekera posting ibiryo. Vegan. Avuga ngo ni vegan. Not me. I like to eat what I want. Je ni cyo nshaka igihe gishakiye. Too many calories. Suzabyibuha subwo. I never go over 1200. Ntago njya ndenza kalori 1200. I need that. Mfite application na downloading nyereka kalori ntari burenze. Bayita countdown to skinny. Na application imufasha kureba ibyarya. Iyi ni application wapi? You say ni iyi. To know exactly when you were going to die, would you want to know? Yesu uramutse umenye igihe uzapfira wakwifuza kubimenya. Literally all. Biteye ubwoba. Ooh, okay. New game. Urabizi? Reka tudownloading application igaragaza igihe umuntu azapfira. Na application abonye muri telefone igaragaza igihe umuntu azapfira. Sawa, tuyidownloading twese. Don't be so... No, nguze ugaragaza ko azapfa vuba. Azajya anywa inzoga. Abana bajya muri telefone badownloading application. Wibutsa nayo downloading application yitwa Catches. Bacuruza iby'umwihariko cyangwa undi muntu ari wese ushaka guhaha no kugura. Na application igufasha guhaha no kugura. Bose baremera downloading application yari yababwira tuyemeye amabwiriza n'iki bara downloading. 63 years. Jewe ngo nzabaho kugeza ngeje imyaka 33. 32. Jewe nzabaho kugeza mfite 32. Hello. Jewe ngo nzabaho kugeza mfite 20. Wa application irakubwira icyo downloading ikubwira igihe uzapfira. It says I only have 3 hours to live. Ya application nyeretse ko nsigaranye amasaha 3 yo kubaho. Na application ugiye gupfa mane tunywa inzoga rero nko kurwunge na application ba downloading se. Over here. Nakuri abantu mukeneye akazi. Tells us when we're going to die and To download this application igaragaza igihe shiri wazapfira. Download that. Kuki downloading? you better not kill my best friend. Baby, It's ridiculous. muri abaswa wan. Inkwamo ngo inzoga dore ni wowe uzapfa vuba ngasigaranye amasaha 3 yo gupfa. Iyo kubaho nako. Shiri aho kugira bakunywesha inzoga rikanze kunywera. He's not dead. Amunyweri. Yeah. Rebe na application bari kudownloading bya bintu nyine byateye. Nkakuri hari application ushobora gushakira akazi yitwa Catches mu downloading muri telefone zanyu. Sibyo? Ushobora kwishakira akazi kugurishirizaho guhahiraho utavuye aho uri. Umukobwa yazanye na sheri wa mukobwa ngo usigaranye amasaha 3 yo kubona application ariko buriya ntago watwara wasinze. Way better when I'm drunk. Ngwara neza ubwo unasinze. I'm kidding. Nakinaga. Let's just walk to my house. Reka tugende n'amaguru twananyweye. Please don't tell me you're so worried about that stupid app. Utambwira kuhangayikishijwe na bya application downloading. Sir, I'm not gonna kill you. Ntago ndi bukwice. Ndabizi. Come on, let's leave the car here. Reka dusige imodoka hano twasinze tugende n'amaguru umvisha umukobwa bano bakobwa nibumba nshaka. Mbe nimero zabo. Fine. I'll walk by myself. Urabizi, ngiye ntago natwarwa n'umuntu wasinze reka ngende n'amaguru. Ni icyuri. Courtney, come on. Shushu be umusore nawe rero kuva mu modoka yisindi yananiwe. Fine. Get in the car. Shushu be njira mu modoka wana tugenda. Please don't do this. Wibinkora. Okay. Nakubwiye ngo ndagenda n'amaguru. Wamase n'ubundi mwama ninja mwe nimukatuvu na iteyekereza imodoka aragenda uzanaguri yawe. Narindu ndetse Teresa kukanya muri telefone ye abone application download zitangiye kumwereka minota isigaranye minota 7 yo kubaho ndapfuye. Yabyitaho katururi. Na application downloadinze muri App Store cyangwa Play Store ye niki akomeza imbere n'umwana w'umukobwa yitwa Katine. Komeza imbere. Urebe inyuma ye niki urebe akomeza imbere. Hey! Mu masaha y'ijoro kureba abona umugabo yarazi kamukurikiye yinjiriye mu modoka yaragiye. Umwana w'umukobwa mu masaha y'ijoro kureba hano. Umuntu yabonye imbere ye. Hey! Nyagasani. Back is countdown. Kureba hano ikintu habona. Buriya nijoro rero hari ukuntu bufite ubwoba wabona n'igituka kibonamwo ishusho y'inyamaswa. Abona ni ibibi. Ibintu by'ibifuka by'ibishingwe bateretse ahantu.
telefone yarasakuje asigaranye umunota umwe wo kubaho. Umukobwa yita yiruka ageze iwabo. Application iri kumwereka ngo usigaranye umunota umwe. Do yaje yirukanga afite ubwoba sinzi. Hari ikintu asa nk'uri kumva sinzi ariko do. Hey! Kirano. Ikintu numvaga. Hey! Mu gicuku. Telefone ye yanirasona ye. Skye. Telefone arayizimya igiti cya application ya downloadinze kiri kumwereka ngo usigaranye umunota umwe wo kubahaye. Iminota ingahe yo kubaho? Yise kizimya. Ibintu badownloadinga ntago yabitinzeho yizira mu rugo. Ni umwana w'umukobwa. Ndabona kangana nk'imfura yanjye. Igeze muri 10 Hey! Hari mu nzu yafite ubwoba. How's kudownloading application ikakubwira tuwere gusigaje umunota ngo upfe. Niyo byaba atari byo ariko kubana ikabura. Kugera hano cyo yatangiye kumva. Urebe Zano hari ibishwa akomeje kumva kuraba ko kari hari icyamutwaye byagasani habura amasegonda 7 urebe hari icyamukuruye rimwe mutwe kuri lavabo bathtub mutwe yagasani ya application gishyira mu masegonda kumbe dore wa musore wa wundi bari batandukanye we yari yitwaye dore nguyu yasinze bya bindi umukobwa yamubwiraga ati ntugatware wasinze umusore kumba ahantu yagonze hari uruti rwaje rujomba mu mwanya w'umugenzi bivuze ngo nubundi yabatwaye uriya mukobwa uruti rwari ku mujomba rw'imodoka bakise countdown nuko baratumanuka tujya hasi kwa kundi ubona ngo 9 8 kangahe tuvera tugaruka yakore no ku muforomokazi mu kavuriro n'iki kari ahantu bimeze bite nuko twitangire filime yacu barakwereka kuri noro umuganga wari uhari n'abaforomokazi ari kwita ku barwayi n'umukobwa ukiri muto zenguruka n'iki abahakaye n'ibya bitaro nyine. Sure. Don't worry, she's one of our best interns. Ntugire ikibazo uyu numwe mu baforomo bacu barenze. Imeze bite se uyu umuganga umukobwa ari muri stage. Ni umuforomo uri muri stage. Kureba hano kumbe hari umurwayi utariye. Kandi uyu mukobwa nicyo ashinzwe kumenya ko abarwayi bariye. Umuforomokazi uri muri stage. Bonero gusuhuza abaforomo bose. Umukobwa yaje hano. Ni ku ruhande rw'inyubako bari kubaka. Here, there's asbestos and lead and God knows what. Kubera ikikomeza kuzanura cyari asbestos. Okay, fine. Just one. Nto munota umwe wonyine mbere icyo. Ni wa musore n'injoro twabonye sheri wapfa. You. Yakoze impanuka n'injoro yari yasinze ratwe yasinze. But surgery can be scary, but bibaho iyo umuntu bari buze kumubagagira ubwoba. Nagaruko bimeze. It is that, but nyine ni nabyo birimo ariko byibagirwa. Ushobora gukeka ko ndi umusazi. You have to tell me. Ufite kumbwira ariko. Dangle the word psycho and not tell me. Iryo jambo komeza kuvuga ngo umusazi ntumbwire risobanuye iki. Aramwereka muri telefone ya application nawe iramwereka. Tells you when you're gonna die. Iyi application ikwereka igihe uzapfira. Nawe arayifite yari downloadinze. Says the same thing. Ntago bibaho nanjye ariko niko navugaga. But it knew we were gonna crash. Iyo menya ko ndi muze gukora imodoka. I was in the car with you? Hari undi muntu mwari ko imodoka. Because that app said she was gonna die in 9 minutes. Yanze kwinjira imodoka yanjye ninjoro uko yavugaga ati ari buze gupfa minota 9 isigaye. Ngeze imbere ndagonga igiti kiza kijomba umwanya we. She would have died, but she didn't, right? Urumva nyine ntago yigeze apfa. She did die. Yapfuye. Ni wa mukobwa bakundanaga. Yapfuye ijoro ryahise. It knew, all right? It was right about her, and now it's saying that I'm gonna die during that surgery.
none nanjye application hano irashobora kuba iri kunyereka ko ndi buze gupfa muri kumbaga. App was made by some loser in his parents' basement trying to scam. Iyi ni application yakozwe n'umuginga yicaye muri basement yo mu nzu y'ababyeyi be ari aho gusa yasamye. Hey. Your minute's up. Munota warangiye tugaruke hano. Musore yaje hano ari mu bitaro. Off limits. You can't keep going back there. Umva ntabwo ufite gukomeza usohoka ujya hariya. Urabizi bamuhaye umunota. Follow me. Nkurikira. Uyu ni umustajeri ari kwita ku barwayi. Kumbe kugera hano yasanze surprise. Watsinze ikizamini. Bagwaye akazi bihoraho. Ubu wabaye umwe muri twe sasa bakora hano kwa muganga. Uyu mukobwa nyine we yarari muri stage ariko yitwaye neza muri stage birangiye bamuhaye akazi. Yabaye umwe muri bo baje kurya cake baseribura. And my grandfather drank 2 cases of Coke a week and he lived to 94, so. Umva papa wanjye yajyaga anywa buri cyumweru nk'ikazi ya Coca ko yabaye hose imyaka 94 nanjye nta kibi byantwara. Why would anyone want to know when they're going to die? I want to know. Hari application igaragaza igihe umuntu azapfira kuki se nabimenye. I don't think God ngo yitwa countdown. Well, God has a plan for all of us. Imana twese bidufite imigambi. Question when? Ariko nagari ngombwa tuyibaze igihe tuzapfira. Shit. I'm only going to make it to 87. Man, application download inzirambwira ngo nzabaho kugeza nzapfa mfite imyaka 87. 57 years. Ngiye nzapfa mfite imyaka 50 ngo 70. 98. That's bullshit. Is it? I ran 6 miles this morning. How many did you run? Jerega buri gitondo nkora na siporo niruka mayiri 6 urumva niyo mpamvu umuntu azarama. Ni muganga uri hano. Mumfashe. Hari uwaje hakurino. Ndakina kurikira filime n'abaganga no bakomeje gukinisha ya application twabonye. 2 milligrams of Narcan. Quinn, grab me the OPRK. Queen izana OPRK. Bari biki abaganga ubwo barabyumva. Katururi. What is that? Counteract the drugs. Arabizi yafashe ibinyabwenge byinshi cyane. Come on, baby. Ntabwo arajya kure bazana igishinge. Do it now. Nimbura ubikora bikure none ibiyobyabwenge birakwica. Bazanye ikintu cy'igishinge n'umukobwa ngo ibiyobyabwenge byinshi cyane. Kuva doze nyine niki. Baragushitura. Baramushituye. Welcome back. We got cake for you. Kagaruka neza umukobwa turaza kukwitaho. Hey, easy. Gake gake baramuzanzamuye. Nta kazi nyine birirwamo n'abaganga. Umukobwa arangije akazi yaje guhindura imyenda. Umukobwa yitwa Queen. Uyu munsi yabonye n'akazi ibintu bimeze neza. Nawe yaje hakuri no muri telefone ye. Kureba hano kuri WhatsApp n'iki. Abona ya application arangije arayidownloadinga. Hey! Ya application yitwa countdown ikwereka igihe uzapfira. Mubure ku downloading application yitwa Catchies bafasha kugura no kugurisha icyo ari cyo cyose. Wowe fotora ifoto ugashyiraho gusa. Ugashyira ku mbuga. Kuri urwo rubuga rwawe abakiriya ntubabura. Hey! Urebe application itimwereka kasigaranye iminsi 2 yo kubaho. N'amasaha ngahe niki? Won't be needing the student badge anymore. Iyi badge kuri umunyeshuri uri muri stage ntago zongera kuyikenera uyu n'umuganga wa hano. We're doing a celebration tonight. Iri joro se dukomeze duserebure. Ko abonye akazo ya. I just really want to finish my paperwork. Ndashaka kubanza kujya kurangiza ibipapuro byanjye. Proud. Ntewe ishema nawe rwose ko bagoye akazi n'umuganga ari kwikoresha ku mustajeri mushya. Abastajeri bakunze gufatiranwa mu tuzi tugiye tunyuranye n'abaniga baba hasanzwe bahakora. Bibi ngiye nanabikugiramo bakaguha akazi. Hano se ko mamaze igihe. Tono nk'utwo. Turangiza akazi se duca ahantu. Abastajeri barago. Muri Rock Entertainment njya ntanga stage nkabona bya Kaboyi bisanzwe mu biri gushaka kwiteretesha ubwana na high stage. We n'abasavimi. I think I know where it is. Hey, can I call you? Umukobwa yaje hakuri ndaza guhamagara. Yimba mbabona. Papa cyangwa aragatsindwa ku bastajeri bo muri Rebo baje muka. Hakurino. Masaha y'ijoro. Application ya downloading yamweretse ko ari iminsi 2 bya bintu nibyo birakora. Cyangwa urebe filime. Yaje hano muri iryo joro. Mu gicuko rugo yaje hano yinjiramo rutarurwe. Yaje hano. Ebe. Se mu kabati hano. Genda bone ibyanditse hano nako yashushanyije ngo kuri mama
yanditseho izina rye Queen, kumbe ni iwabo, hariho papa mama nawe n'akandi gakobwa. Hano kumbe yagiye arimo n'amasertifika ye n'iki cyo yumvishe, hari icyo yumvishe mu kabati urebe. Hey! Muri iryo joro icyo yumvishe mu kabati, zana ubucece mu gicuku yaraje iwato kingurano bebe. Hey! Kureba harimo agakobwa. Jordan! Yesu Kristo Yorodani we kitwa Jordan. What the hell are you doing in a closet? Urakora iki mu kabati? Kureba karumuna ke kumbe kari kazanye n'umuhungu yo biteze. The shirt on, Joe. Joe wakwambaye ishati gashiki ke gatonya kari kazanye n'agahungu bamwumvishe bihisha mu kabati. To ni karumuna karareba ukuntu kareba. Abana b'iyi minsi we abakate. It was really nice meeting you. Byari byiza dodokira meni ibintu baragifashe bagifatanya igihanga cyaje n'iki. Over. Kuki uzana abahungu hano? Can't tell me what to do. We ariko ntabwo umbwira icyo gukora. Ntabwo uri mama. If I was, you wouldn't even think about pulling this shit. Njyewe iyo mbari njye wakubyaye ntabwo wari kuzana buno bugoryi. Home to grab some stuff for work. Hari ibyo nari nje gufata hano Now by'akazi. that you're leaving, see you in another 6 months then. Tuzongere tubonane rero nyuma y'amezi 6 ndabizi ubwo ntuzongera kudusura vuba. Jordan. Yaje kumureba Jordan. Hey! Genda ariko. I got some good news today. Uyu munsi ngufite amakuru meza. Bampaye akazi. What do you mean? Queen mwana. Okay. Uzi sawa? I'm sorry, Dad. I didn't mean to wake you. Pambori sinashaka kugukangura. Kumbe muzehe we. You want me to heat you some up? Urashonje ngira utwo ngushyuhiriza se ni muzehe. Really early morning. Hey, if you have any time on Saturday. Okay, kuwa gatandatu igihe icyo ari cyo cyose uzatuze kutureba. Flowers up in your mom's grave. Tujye gushyira indabyo ku gituro cya mama wawe. Okay. Sure. Sounds nice. Cyane rwose nzazi ibyo ni sawa. Tuzagufata kuwa gatandatu. Ni papa we. Uyu we yarakuze asigaye aba muri ghetto nyine yaraje gufata ibipapuro bye. Uyasigara hano. Ni murumuna we. Okay, 2-minute warning. Kumbe bidatinze bwarakeye agaruka mu kazi nyine gahunda zirakomeza. You'll be surprised how many people say, "Oh, I'm good." Kumbe wa musore uyu ni afite application, afite ubwoba shiri application yamubwiye igihe azapfira kigeze arapfa. Kandi nawe iminsi ye n'akamasaha ashobora kuba ari mbarwa. Hari no kwa muganga bagiye kumubaga, afite ubwoba ko ngo niba mubaga asigaranye iminota 3. Hey! Buri ari kuzi kuba uvuga ngo nsigaranye iminsi 2 nkapfa ukuntu ari cyo kibazo. Umusore application iramwereka agasigaranye iminota 3 ngapfe. Buri yabira rurakaza rukaguhitana. Application itangiye kugira ibyimwereka. Amasezerano ari kugenda yangirika mbega arangira. Komeza imbere. Umurwayi wo muri ibi bitaro. Kureba inyuma mu kidererwamo hari ubwo ari kubona inyuma ye. Nta kintu mubonye. Kuhindukira ntacyo abona. Atangiye kubona uruntu rwambaye imikara. Hey! Musore kureba inyuma ye abona kirahure kiranamenetse, umusore ahita yikanga za kunino kirahure yari uruntu rwacu rurakimena. Nyagasani, hey! Imbago ziramujabuka hakunino. Hey! Mukanya kura kuri telefone asigaranye umunota 1 n'amasegonda. Ni application imwereke kwereka ngo iki uzapfira. Kingurano hanze ati yo winjiyemo nta kongera gusubira inyuma ubwo umanuka kuri nivo ya mbere. Ndebere muri kano naga telefone muri kano yakasani do musore kurebana imbere ye. Koti ni we ni wa mukobwa ukoramo hano. Koti ni we. Darisura umusore arikanga parikana do harakaveo. Twumvisha urusaku. Telefoni itimujabuka. Iparika hano.
amasegonda 2 segonda 1 mutwe kuri telefone kuri esikariye mama we nyagasani iri application menyiri serious nimbi kubwiye ngo urapfa saa 5 ubwo ni saa 5 abantu bose bayidawunirodinze ikomeje kubibakora uyu mukobwa turi kubona hano na wasigaranye umunsi umwe nimba atari 2 Kid from 237. bigenze bite se ngo hari umwana wapfuye muri wari uri mu cyumba 2 3 7 yesa mwibuka yibuka na application yari afite imubwira ngo igihe azapfira. Have they packed up his room yet? Mwapakiye ibintu byose byari biri mu cyumba uwo musore upfuye ya ngo yakoze imanuka kuri etage niko byiswe. It's okay, I'll take care of it. She can see what she wants. Iki ni icyumba cya musore wapfuye reka nze mbigukorere mzema gusasiri. Sasa yatangiye kubyibaza uriya musore wapfuye rira mubwiye ngo afite application igaragaza igihe azapfira. Yaje muri telefone yarebye kureba harimo password. Uyazana muri moruge umusore apfiriye mu bitaro umukobwa arashaka kumenya iyi application ibyivuga nibyo nimba umusore yambwiye ngo iyi application mu gihe azapfira kikaba kigeza agapfa turisha ukuntu ryabaye hey shwanyaguritse sasa uyu urashaka kureba wibuke na application yarayifite namwe mugende mukadownloading hahire rimwe mumenye igihe muzapfira n'ubundi se ko nta bukwe mufite. Fata telefone yishyira kuri uyu mugabo arebe ko yayifungura. Ari telefone zifungurwa n'amaso, isura, urutoki. Hari telefone nyine sa gufungura amaso y'umusore. Dore amaso ukuntu yabaye. Mukanurisha shiro telefone ye. Telefone irafunguka kureba umusore. Yapfuye muri telefone harimo 00 iki. Hey! Telefone iramujabuka. Nyagasani umukobwa yikanzemo. Uyu musore yapfuye. Telefone harimo 0 application imwereka ko igihe cye cyamurangiranye. Uyu mukobwa no afite application. Katururi. Asubiza umurambo muri moruge. Yaje hano dore ubwoba dore gutitira asigaranye amasaha mbaro. Nyagasani umunsi umwe. Sigaranye umunsi umwe wo kubaho. Kura muri telefone kwa gatandatu urimo kuzasura iwabo. Hamagara iwabo. Telefone ariko uzikwicara telefone kwereka hamagara papa we. So you know, papa, hang on Saturday bino bintu byo kuzahura kwa gatandatu. Turns out I do have to work. Narebye kuri gahunda mbona tuzadufite akazi. We can go another week. Urabizi akazi ni ingenzi. Reka tubishyire muri weekend ita. Doug, he's crewing up for a job upstate. Good overtime. We'll do it when I come back. Okay, thanks Dad. Love you. Sawa papa ndagukunda yarari guhindura gahunda bye. Personal calls when you're on the clock. Iyo uri ku kazi ntago witaba telefone zawe bwite witaba telefone y'akazi gusa. Acho. Nimushye mu kazi ariko afite ubwoba difite igitelefone yarakiri kumubwira ngo usigaranye umunsi umwe wo kubaho. Usiko niba bakubwira ngo usigaranye imyaka 10 uba wumva ari ikibazo gikomeye. Hanje wenda nuko nzapfa nshaje ndi muri za jana naho ubundi ngo mwebwe mwe mubona ko muri abo kuzarama mwirebe ure n'ibikorwa byawe umbwire kuri wo kurama we ambabarire muganga ntabwo nashaka kugukanga Thompson no kuvuga ngo IV yarangiye ngo n'umushyire minde ubwo nakantu kagaserum. This poor lady's been in a coma for weeks. Uyu mugore amaze ibyumweru muri koma. That's sad. Ndabizi birababaje. The IV pump just needs to be reset. Ndakeka nako gapompe ka serum ukwiye kugahindura. Yeah. Meze neza. Gusa afite ubwoba. Ariko uzi kwicara. Ntago meze neza. It's okay. Meze sawa muganga arakinga hano mbwira ufite ikihe kibazo It's nothing. Kiga uyu muganga ameze nka Kayijoni. Gigira. Stay as an RN and I'm already messing up. Hey. You are an incredible nurse. Umuforomokazi rwose wagatangaza sibyo turakwemera. Smart, you're driven. Ufite ubwenge ubona ko ufite gahunda. Them smile. Iyo winjiye mu cyumba abarwayi baraseka iyo ni impano. Niko dore gigi Kayijoni. Minsi ya mbere bigoye mu kazi dore Kayijoni reka nsubire mu kazi. Dore Kayijoni. Dorirari. Umukobwa zana.
ask you something? Queen, ngira icyo nkubaza. Remember that letter, the recommendation letter that you asked me to write for your license? Uribuka ko wambwiye ngo nandike urwandiko ngaragaza ko rwose uri umuganga mwiza tuwe nabigufashijemo ndikumva nshaka kugusoma ntabwo ibyo byaba ari byumva nta muntu nzabibwira ko twasomanye n'ibanga ryacu ukunda gufasha abantu nanjye reka dufashanye Kay John aragegiya dore Kay John n'ubundi ibi bintu bizwiho. The hell is wrong with you? Ufite iki kibazo ariko? I see the way you look at me. Ubonye uburyo umaze iminsi undebamo mbona unkunda. Sorry. Mbabarire kigarura ubwenge cyari gifatiye umuntu mu kazi. Nyine natekereje ko Really unprofessional. I apologize. Gusabye imbabazi biriya bintu nari nkoze ntago ari ubunyamwuga cyari kimufashe ku ngufu. Biriya bintu ntago ari sawa. Dusubire mu kazi. Urebe cyari sawa. Mukobwa umuganga yari amufashe. We n'umuforomo. Yes, Quinn. Amy. Talk to you for a sec. Ngira icyo nkubwira. Amy. I need a vitals check on Mrs. Klein. Ndagukeneye jya kureba Madame Klein uko ameze. That's Amy. Now. Nasi Amy, nkubwiye ngo iki? Mvuze ngo iki? Uri gushaka kuneza abantu? Ko nari nirwanyeho. Habuze gato yari yirwanyeho. Mu kazi biba wari ibijinga bifatirana abakozi bashya batarabimenya bigashaka n'iki. Sasa uyu telefone ikomereje kumwereka ko sasa yaje yakuri no muri iryo joro. Abona application ngo muri telefone itajibasha gusibika. Na application ya downloadinze ariko ari kuyikorera kuyisiba cyangwa uninstall bikanga. Application yanze kuva muri telefone ye. Iyo wayidownloadinze ubwe bigiye mikakwereka igihe uzapfira. Ikagina kwibutsa ati kose iminsi. Sasa yagiye muri Google atangira kwandika mata application ishobora kwereka igihe uzapfira. Tangira kubona batanga buhamya bagiye bavuga kuri application y'ibyababayeho. Umukobwa w'imyaka 17 wapfuye waho twatangiranye yamaze kudownloading application yitwa Countdown kumureba niwe mukobwa ukundana n'uwo musore wapfiriye ku kazi kwabo uyu mukobwa. Kuri bano umukobwa yapfiye mu buryo budasobanutse. Hari abavuga ati ngiye nari ndi kumwe na iryo joro ubwo application twayi downloadingaga. This countdown app thing. Basore na application Countdown. And see things. Nagiye kumva ibintu nkabona ibintu. I saw my cousin. Ijoro ryese nabonye mubyara wanjye. Died in April. Wapfuye mu kwa kane. And he started talking to me. Namubonye araza aramvugisha. And it's toy. Ndabizi ni byanyabyo. Playing with me. Iyi application iri kunyinisha. Cat and mouse and I can feel it. Iyi application iri kugukina umukino nk'uw'injangwe n'imbeba. My time is up. Ndakeka igihe nanjye kigiye kungerana mpfe. Ndumva ari nkaho. Mana yanjye. Do. Chiriano, mukobwa. Ni video yifashe nawe umwe mu badownloadinze application yatangiye kureba ubuhamya. Yagasane. Na application. Hari abari kuvuga ati reka tasabana ibi bintu bijye bibashuka iyi application wani ibyo ni ibinyoma muri guhimba. Rebe. Muri iyo nzu Janitara iyo ugiye gupfa ngo utangira kubona ibintu ukumva ibintu ukubwa inzu yaramushabutse nagakurya telefone arayimena irimo application byibura arebe ko yasibanganya reka turure application telefone irongera iraka umukobwa asigaranye igihe gito cyane yaje mu modoka mfite ubwoba koko imvura yarinze nago umukobwa yise yigumira mu modoka arabona ibatabivamo telefone yakinaze mu nzu cyamusakurizaga katorori imvura yaraguye aryamye mu modoka afite inzu nibwo mbabwira ibintu bya application mwirirwa mu downloading application dore ubundi nimwe bayita catches Queen, what are you doing? Ukora iki? You getting evicted or something? Bakwirukanye mu nzu buza y'inzu. Ni murumuna we. Jordan, hang on. Wait a second. I can't be Jordan buritse. out by a cockroach. Kumbu yazi jano. Wabona watinye nk'ikinyenzi ukajya kurara mu modoka. God. Abakobwa babaho gutyo batinya ikinyenzi ariko ntibatinya boyiro.
Oh. Ikinyenzi kiri mu nzu sinyirara marika maboyiro niki nubwo wa niki. Notification from something called Countdown. Ndabona ubonye notification ivuye kuri One day until what? Kuri Countdown gusigaranye umunsi umwe. Hey, why are you acting so weird? Uyu kuki uri kwitwara mu buryo budasobanutse? It's cool. Dad, when I was utari ku ishuri. And since Papa yagiye mu kazi. Stuck being babysat by Mrs. Talbot. Bansinyira madamu Talbot ngabari Talbot ngabari unyitaho. Jordan, now is not a good time. Jordan sigiye cyiza. When you're gonna die. Ngo nimba wamenye igihe uzapfira wabyemera. God. Bana. Why have you been acting like such a freak show? Niyo mpamvu uri kwitwara mu buryo budasanzwe n'iki cya application. Fake, obviously. Ni ikigaragaza ni application ya fake. Kanye downloading murumuna wanjye. Afite icyo kibazo. You're stuck with Mrs. Talbot, but you can't stay here. Come on, I never asked for anything. I told you, it's not a good time. Njye nakubwiye ngo nagari igihe cyiza genda uri kumwe n'uriya mugore Talbot. Sister apartment. Don't do that. Don't try to make me feel bad to get what you want. Ntukajye tuma numva ndi umuntu mubi ariko kugira ngo nkore icyo ushaka. Tonight, we're definitely gonna be doing it tonight. Ibyo wasanze ndi gukora na Joe cyagiye tugiye kongera tubikoreye basanze mu kabati. N'abana. Gusa umwana we yaragiye ku downloading application. Ukora hano hari icyamukase telefone yaramukase. Feri ya mbere yisaza hano. Kwa Yves kugura telefone. Put it down with such grace? What do we use it for primarily? Mostly. Yves ari hano ari kugurisha telefone. Yves ku iposta. Power in your pocket. Then NASA did when they put a man on the moon. But you use it for monthly texting on Facebook. This is why humanity's doomed. Okay, you know what? I don't need your smug text. Yves urabizi nkeneye kunyiyemera unyereka kuzi ibintu by'amatelefone cyane amatelefone nigendere. Yves afite ukuntu yakira abantu ubona yigize wa danger. You just lost yourself a customer, smart. Urabizi ubuze n'umukiriya ndigendeye sinzagaruka. Next. Ndabona undi mukiriya niyo wagenda abakiriya ni iryaguye. Okay. Nkeneye telefone nshyashya. These actually just came in. Yeah, sure, that one. Okay. Mukubita telefone. Just nshyashya. wait while I run the card. All right. Never mind. Uko kuri kuyifunyukura ntaranashyiramo ikarita yawe. Your eyes says you're a normal, completely sane person. Nari ariko bikora ngenda ndabona uri muzima. Oh, I want all new, everything new. Tugukorere na swap se uya ndashaka ibintu bishyashya telefone nshya. For cash I can jailbreak it. You can have every app you'll ever need. No, I want. Ngo downloading irimo application se. Oya, ntazo nshaka. Ni mu kaduka ko kwiposta ka kwa Yves. Arabanza rero muri telefone abona ya application yitwa Countdown ntayirimo. Aho ari ruhutsa. Iri application yari mugeza aha. Anything else I can help you with? Hari ikindi nagufasha? Oya, ntacyo. Okay. Okay. Next. Kukanya hari cyumvisho gisakuza. Kureba muri telefone ya application ya updating. Wiki niki? This app. Iyi application. Is it on there? Kubera ikiri muri telefone yanyu. Iyi nguyi updating akigura di telefone kandi nayo ya downloadings. And that you literally just turned it on. Okay. Njene ritsoka ya telefone mboni yisanamo. You just delete it. Reka tuyisibe. It won't Kuyisiba. let you. Iyo application nagisibika. Yagasani. Just give it to me. Itupfa kumereza. Yo, Doc's Wireless. Please leave a review. Appreciate it. Hey. What app was she? Iri application yavugaga yitwa nguki? Umukobwa. Undi watangiye kuyibaririza. Ibaze kugura asigaranya amasaha 21 yo kubaho n'umunsi ni wuzuye. Hey! Yatsaka modoka yigire mu kazi. Subira inyuma. We ureba aho ugiye ariko afite stress ari kuzikwicara uvuga ngo tsigaranya amasaha ngahe yo kubaho. Biteye ubwoba. Afite stress n'umuganga. Kureba inyuma hari uruntu yahabonye rw'umukara. Kureba inyuma none nta rwabona. Nukuri wa musore urutse gupfa twararubonye. Kongera kureba. Muke twarabonye abantu bavuga ngo iyo ugiye gupfa ngo urabanza ukabona ibintu kumva ibintu. Do. Hey. Ebano. Arwaro ntararubura. Ararubura. Hey! Do. Kandagira inyuma. Ngo umusore w'abandi wipariki hano. Turashize. Kigasani. You again? Wait none. You an idiot? Uri ikigoryi? You did to my Lexus. Reba icyo ukoreye niyo uzuruka yanjye. Yagonze Kadafi. Niyo uzuruka yanjye mwana. Let her go. Weri ko mukobwa genda. Urabikora hiki? Ndabikora hiki? Leave and nobody gets hurt. Vano gende na muntu ubabare. You can stick around and find out that I'm off. Cyangwa ugume hano. Urebe ukuntu ndi umusasi. Where I just found out I'm gonna die and maybe Gende ubundi ngiye gupfa. man with me. So Byaba byiza mpfanye n'umuzungu man. Amahitamo na yawe. Man, it was just a fender bender. Urabizi nakabazo gato kari kabaye kuri niyo uzuruka reka nge mu gatsata baragakora.
You okay? agiye kureba fisi akamukorera yari ku kinamba. Watch you. It's all mine. Ikibazo ufite nanjye nicyo mfite. Uyu musore nawe afite amasaha 18 yo kubaho. Hey, bahuje ikibazo bahise nk'abantu bahuje ikibazo baje kunywamo. Bahise baza gushaka urwunge. Nitunapfa dupfe turi horo. Buriya nubona ugiye gupfa uzapfa uri horo tu nibwo utagira ubwoba. Bahise baza. Frank, you know, it said the same thing to me. Iyi application iri kumbwira ngo nagiye nangiza amabwiriza narenze ku mabwiriza. Nyine kuko hari gahunda uba ufite wabona ugiye gupfa bari kuhita bazisubika. Well, murashaka kujya muri Antarctica? Only the government and the Illuminati have access to Antarctica. No, kubera ko guverinoma na Illuminati ari bo bonyine bafite access yo kugera aho hantu. Nibatuma tuhagera. Ni umusinzi utangiye kubabwira ibya guverinoma. There's got to be something there that could tell us. You people need to wake up. Baturage mufite gukanguka. Turamutse tugiye aho hantu leta duhisha. The edge of the flat earth. Twahita tubona nk'isi burya itari umubu itazengurutse aho bwiri irambuye. Look at that user. Hari umusinzi wasinze avuga ngo leta ari ibintisha abaturage. One to die. Hari abantu nyine buri umwe asinda ibye. And we don't accept it. No, that is wrong. Trust me. Katubwira umuntu ayidownloading. Question for you guys. Ufite ikibazo? Any of you heard about this new app that tells you when you're gonna die? Mwese mwarumvisha application ibabwira igihe muzapfira. That's just what they want you to think. Ibyo ntabwo ari byo. Webwo wabona nawe ari byo guverinoma ishaka kutekereza. It's fake. Ariko umushotora abonye ari ikigabo gikunda kuvuga ngo guverinoma ibahisha ibintu. Ati wabona ubwo guverinoma yaraguhishiye application nawe. Ikigabo cyese kidownloading. Camera, microphone, location. Yeah, it's fine, it's fine. User agreement, accept terms and conditions. Amabwiriza buretse kwemera ayo mabwiriza niyo bashakaga gusoma amabwiriza. Without reading them first. Ntukajye wemera ibintu utabisomye. The application, yada yada. Baje kubisoma ibirimo hano. Accept the terms of his or her fate. Umuntu ukoresha na application bagomba kwemera ibigomba kumubaho katagomba kubihindura. His fate will result in a breach of this agreement. Ndetse nimba uyu munsi wari ufite gahunda ukayisubika ngo nuko ubonye muri application yawe kereka amasaha uzapfira ukashaka kujya mu bindi uburenze ku mabwiriza. Bano barenze ku mabwiriza. Uyu mukobwa yagiye ahindura gahunda ni yari kujya kureba famiye ye ariko ukabona sigaje umunsi umwe wo kuba akayitagira ubwoba ati sindi bugeyo aho ngo uri kwangiza amabwiriza n'amategeko y'iyi application kandi warabyemeye ujya kuyidownloading. Jared, don't agree to that. Trust me, you don't want to know. So no matter what we do, we're gonna be dead in a couple hours. Umva uko byamera kose n'ubundi mu masaha make turaba dupfuye. Well. Byiza. Oh, Jared Bear's gonna live to be 91. Bivuze ngo ngiye nzapfa mfite imyaka 91. Hari abagira amahirwe ikababwira ati mwe muzapfa mushaje ya application. Kira gisozi cyasigaye kivuga ati application ahubwo no umuti. Nagiri application buriya ngiye nshobora kuyidownloading ikambwira ati ruki wese ahubwo uzapfa kuzarinda niki. Bahise baza kwiyambaza padiri. There are spirits and then there are demons. Twumvishe ngo abaho n'ibintu by'imyuka n'amadayimoni. Don't expert. Yeah, I mean, it seems like demon stuff to me. Nanjye ndabona biriya bintu wagira ngo ni amadayimoni baje kwa padiri. Narababwiye ngo kano gashati k'uyu mupadiri mukanca. Wait a minute, so mikoro yari injabutse. I'm sorry, but no. Look, this stuff, this is not really what I do. Bino bintu rero ngiye nkora. Might be a little better. Umuntu wabibafashamo nimba mushaka kumenya byinshi ku madayimoni n'imyuka mibi. W'inzobere mu magini. Uyu mupadiri. Basa hano bari muri bya bitaro. Hey, Quinn. Can I talk to you? Quinn, twavugana isegonda. Talk to you about yesterday. Nanjye nashaka ko tuganira ku by'ejo hahise. great. Umukobwa baramuhamagaye. I have all the time in the world. Bon. Now I'm talking to myself. Ntangiye no kwivugisha ndi umuntu w'iniga. Yazana. Nawe asigaranye igihe gito application iri kumubwira ngo indeba kure yawe irakwereka iki. Application iri kumubwira tusigaranye amasaha make nguca gacine. Upfi. Yeah, hey, this one's taken. Wewe urugwerero rwafashwe. Bakomeza kumubangamira. Buddy, I said this one's taken using. Shumi ngubwiye ko hano hantu hafashwe koresha handi kureba. Hari umuntu uje muri wese yambaye ibirenge. Use another stall. Mwana muto koresha handi. Oya ari kwihagarika. Dore nyuma ye. Hey! Bonye kaguru. Agira ngo naka Fabrice cyagikini. Oya yaje hano gukaraba. Yumva umuntu uri kurira. You okay in there? Meze neza mindanira? Gasani. Do you want me to get you some help?
ngira icyo ngufasha. Kumva umuntu uri kurira. Guhindukira hano. Rebe. Ni mu matoilette amuri ruhande. Aya matoilette imwe birimo igikuta n'indirimo igikuta hari umuntu uri guca mu bikuta. Hari habarimo igikuta uri guca mu bikuta. Nyagasani. Yihagarara hano. Hey! Urebe? Yasana ibi ni ibikira. Darota. Kukanya? Hari icyavunitse kirahindukira kireba inyuma. Urebe? Dore ibinono. Abyirebera. Amatara atangira kuvaho. Harazima. Hey! Kurikire filime. Application yabaye application. Kasani. Musore amabere yikoza atonza. Umva gatwenge. Kaho. Katorore. Kugeramo hano. Mfite ubwoba. Unsheri. Nyuma ye nta kintu muhabona. Matt. Dore agasura kavayo karamuniga. Arakaje karamuniga. Ko Matt. Kiriye. Tarakwaka yarikanga. Hari iki? We. Yagasani Yesu Kristo. We. Biti. Abahungu burasura umugi babanywera. Bega. Sasa bamuzanyana. Uyu bamuhamagayana. Inama yo ku kazi yateranye. Ni wa mukobwa wacu kuyene ni umuhungu wacu. From HR. Uyu ni Devan Bruce ni ukuriye abakozi. And you know Dr. Sullivan. Dr. Sullivan uramuzi. K John Gigi. What happened? Yatubwiye ibyabaye. Yes, Glenn. Wavuze ibyabaye yego. I felt obligated to come clean and tell you. Numvishe ari ngombwa ko nababwira ukuri bose abayobozi. Doesn't have to destroy anyone's life. Ariko bino nibigira ubuzima bw'ari wese byangiza. Understanding, that's all. Nakantu gato kabaye ko kutamenya mbabarire. Thank you. Urakoze. But you cornering me in my office like that. Ariko kungira kumfatirana ndi muri office kuriya ntabwo byari sawa. Cornered you. Je nakwibambyeho no kwiziritseho. To be embarrassed. Ntabwo ari ngombwa ngo wumve ko wasebye. Ndagira ngo ibintu tubirangiriza hano bitazamuka. You can't be too cautious. I have to protect myself. Ariko nanjye mba ngomba kwirinda. Nkarinda n'ibitaro. Dr. Sullivan's report. Dukurikije raporo K John yaduhaye tugiye kuba tuguhagaritse mu kazi. Ibyo ntabwo ari ngombwa mugire nk'inama cyangwa mwimure mu bindi bitaro. Uyu mugabo niwe wamfatiranye sasa ikigabo cyagiye kimuteza abaganga ati hari agakobwa kari kunyishinzaho kagerageje kumfata ku ngufu. K John ni fake. Turi kugerageza kugufasha. Wishaka kubeshya winkoraho. Ikigabo cyamutanze kujya kumurega umukobwa atarakirega. Ibigabo bisigaye ari ibyana bibi ibaze wagerageje gufata umukobwa ku ngufu. Uriya mukobwa ntago ameze neza mu mutwe. Uzi ko yashatse kumfata kare K John. Reba K John ariko bamufashe ku ngufu. Niki nawe ndebere. Cyagiye kurega umukobwa ati karaga kobwa ngiye kashatse kumfata ku ngufu nibereye mu kazi. Kumbera icyo cyashatse gufata umukobwa. Gusa iyo umuntu yagutanze kurega hari igihe ani nari we bumva. Ariko binabaha abakobwa bajya bashaka gufata abahungu da buri abahungu ubwo twaranagowe nabyo bibaho. Leta ibe hafi noneho abasore beza nkanjye b'amabogari nka leta ibikwiye kujya iduha nk'abapolisi babiri buri bogari n'umusore kuko amaninja ari hanze ejo bundi ibintu yarankuriye. Leta ndaza kwandikira polisi y'igihugu nyisaba abapolisi babiri bo kundinda abakobwa bashaka kumfata ku ngufu. Ngoroki ngo ni bogari ngoroki wacu ngaho. Hallelujah. I'm starving. Baje kureba umupadiri hano bari kwinywera akababa karyana akarisha Eucharistia. Wizera mu madayimonira? Wizera? Cyane. Know how hard this is to believe? Ndabizi bino bintu buryo bigoye kubyizera. No, I mean, it's hard to believe. Yego nibiragoye kubyizera. True. Ariko njye nifuza ko byaba ukuri. Of course, but demons, woo! Amadayimoni mwana. Got me into the cloth in the first place. Jewe amadayimoni ubundi niyo yanzanye no muri kano kazi k'ubupadiri. Bible? Oh yeah, the uzi ko mu bitabo 27 bya Bibiliya amadayimoni avugwa ahantu 19.
I love this stuff. Man, igihe ibintu by'amadayimoni ndanabikunda. Ultimate graphic novel. Ubundi bibiri imeze nka novel zindi zisanzwe. This old story from hari inkuru ahubwo ya kera nibutse reka nyibabwire y'amadayimoni. Ni umupadiri uri kunyura umujyi hano arurisha ukaristiya baba na ukaristiya ngo birajyana. Ndebe yes azana hano igitabo. Young prince. Hari igikomangoma rero. A much beloved king. Papa we rero Rank and death. ubwo yari agiye gupfa amusigaho. Shape, it was up to the prince to lead the army in Tibet. Ariko nanone icyo gikomangoma cyagombaga kuyobora abasirikare ku rugamba. Arangije ajya kubaza umugore wari umupfumu. Aramubaza ati sura urugamba ngiyemo nzarutsinda. Uwo mugore uzi ukuntu yamubwiye? Yamubwiriye neza neza igihe umunsi azapfira. Amuha agasopo. Atari kubwo ngubwiye ko nimba uri bujye ku rugamba uzapfa ntuze gukwepa urwo rugamba. Icyo gikomangoma kirabyemera. Uzi icyo gikomangoma cyakoze cyari kimaze kumva ko kizapfira ku rugamba kiyoboye abasirikare. Yoherejeyo murumuna we kugira ngo ajye ku rugamba. Ariko murumuna we ntabwo yapfiriye ku rugamba. Ahubwo murumuna we yagarukanye intsinzi ku rugamba. Wacyo cya kigwari cy'igikomangoma gisubira kuri wa murusikazi. Baramubwira ati nubwo wagerageje gukwepa urupfu bakubwiye ko uzapfira ku rugamba ariko n'ubundi urupfu rurakuzira aho wagiye kwihisha hose. Gusa icyo gihe noneho haza demoni bita Ozin. Imba bakubwiye ngo nutega iriya bisi uraza gupfa ukanga gutega iyo bisi kugira ngo utayipfiramo, noneho yizira demoni ryitwa Ozin akaba ari ryo rikwica. Bano bikanga bivuze ko bakwepa kose ntibajya ahantu hari butume bapfa. Haza demoni ryitwa Ozin akaba ari byo ribica. I don't know, if I could just see the code, I would think I would know for sure. You mean like... Munyereke code z'ibyo bintu ndebe. You know how to do that, or do you guys know someone who could? Ntago muzi umuntu se wabasha gutrackinga nyine akinjira muri ibyo bya application b'abantu baba bazi ibintu by'ikoranabuhanga bakayihakinga. Tukariba undi application ikoze mu biki. Dore kumbe yivavuye ku iposta gucuruza udutelefone. Niki yive n'uruhara. We are closed. Twafunze. Could jailbreak my phone? Does that mean you know how to hack into an app? Ubwo ambwira ngo wakwinjira muri telefone yanjye karumaze kuyingurisha ushobora no guhackinga application cyane. Sorry. Already running late to my Tinder date. Umva hari agakobwa tugiye guhurira ijoro ngo bahuriye kuri Tinder. You really want to impress this? Iva ko gakobwa urashaka kuza kukemeza? Has a $2,000. Fite ikarita iriho $2,000 ndayiguha. Has about 300 left. Ngiye iriho nka 300 turayaguha ariko duhakingira iyo application. Application iri kubereka igihe bazapfira barashaka kuyihakinga. Ive ku mafaranga namwe muramuzi. Sorry, it's just gonna be amafaranga inzoga n'abakobwa. Azan. And I cannot wait to see the real thing in person. Okay, bye bye. Ndaza rwose nari guhamagara umukobwa. Mbaye iminota 15. Right here. Application dore ngiyi. The countdown app where it tells you when you're gonna die. Iyi ni application ikubwira igihe uzapfira. Download it. Why downloadinze? Your hysteria piques my interest. Urikije uburyo itwaye cyagiye karenese nyi downloading. I mean, just a random number with a countdown? It's not very scary, though. It seems like it worked on YouTube clowns. Please, just continue. Ive gabanya amagambo komeza akazi. Ive bafite n'umunwa. That's weird. 60 gigs? What does that mean? Ati 50 gigs zigera muri 60. Runs on your phone big. Bivuze ngo iyi application nini cyane wagira ngo ni Game of Thrones yose season yose irimo hano. I'm the doc of technology. You can do anything. Wengiye nkora buri kimwe twe turahakinga. Rebana. Now we're in. Application y'abandi bamaze kuyinjiramo. Hawk Benedictum. Are you sure? Kini kiratini urabizi neza? For 4 years. Nize muri mu bakatolike ikiratini ndakizi. Manually. Ariko nabaga ndiyo ku mubiri mu mutwe ntari ntago nzi ikiratini ariko iyo kibonye aho cyanditse arabimenye. Oh my god. Bana yanjye. Last name, first name, and look these. Na amazina y'abana agiye arimo hakunini. Amazina kari menshi. Hey, that's me. 32. Uyu ninjye King Derek. Hold on. How long do you guys think the Marvel universe will last? 40 years? 50? Let's just say 60, you know. Reka tuvuge imyaka 60. Ahita yiyongereza imyaka. Holy shit, it's working. Look at his phone. Sasa umugabo yiyongereje imyaka hakinze application yiyongereza imyaka. We yari afite imyaka 10 yo kuzaba yongerejeho indi 60. Harris. Je nitwa Queen Harris nanjye mpindurira imyaka. Stop. Brett. That's my sister. Iriya ni izina rya mushiki wanjye Harris Jordan. Good. Ya download this application. Ndetse nawe igihe nzapfira nicyo zapfira. See? Wait a minute, was... We akurushaho iminota 3. See you tomorrow. Shit. First. Get another credit? Banzu yindura igihe murumuna wanjye azapfira.
uyu mugabo hakinze sasa application uwari ufite umunsi umwe wo kubaho cy'amasaha ari kubakubita imyaka nka 80 ati ngaho mbongereye imyaka dore kari umuntu aho kari ni ka Harisi Jordan komba application hano yarebyemo application yamwereka akazapfa vuba azapfa afite imyaka 86 baramuhinduriye nta telefone ku meza Have it back in the morning. iyo telefone yimende gusubiza mu gitondo mvuze ngo iki telefone turi kurya urakoze bose yabongereje imyaka ni Yves ewan wakubise mikenya menya ari nk'ijana arayihakinze meze neza noneho I got 1 year left. Man, sigaranye imyaka 70 yo kuba. Menya nzabaho mbere yawe. Nge nzapfa mfite 95. Wumvishe bahakinze application biyongeza imyaka. Ibaza ari kubashije guhakinga mu gitabo cy'Imana. Yari yarageranye imyaka uzabaho ukahita ukubita utundi twaka nka 40 uyiciye muri humi. Neza kono waba uteguye. Bano nabo rero biyongeje imyaka. I'll call you. Nzaguhamagara n'umusore bari bahuriye mu kibazo none ikibazo kirakemutse byari byiza guhura nawe musore afata inzira iwana ubu nzapfa ngeze muri 80 nanjye ni 90 na abakobwa nawe urabazi nzaba nkiri na sireyi ngitwika Not at all. urashaka uri wenyine wapi datinze bahise baza kurara ahantu hamwe barumva batarashyirwa naje kurara ahantu hamwe mu cyumba kimwe If I keep these lights on. Not. hari ikibazo itara riraye ryakara wapi ntacyo baje kurara ahantu hamwe abanzi bamenye neza ubundi byaciyemo bana celebrate intsinzi. What compelled us to want to know when we're gonna die? Me too. And? When I was 10, mfite imyaka 10 my little brother Jeff got really sick. umuvandimwe wanjye Jeff yararwaye Practically lived at the hospital. ku buryo twari dusigaye tuba mu bitaro. They could only focus on Jeff for those 2 years. ababyeyi banjye bamaze imyaka 2 bita ku murumuna wanjye wari urwariye mu bitaro. muri icyo gihe nari mfite murumuna wanjye ishyari kubera ariwe bitagaho cyane kubera yari ari mu bitaro. yari afite igipupe rero nakundaga murumuna wanjye. Stupid robot dinosaur. ni igipupe cya dinozoro. I took it. murumuna wanjye asinzira umunsi umwe ndakimwiba. My dying brother's toy. ibaze ko nibyo igipupe cya murumuna wanjye wari urwaye yenda gupfa. He looked up to me. arangije arandeba murumuna wanjye. And I'm the one that gets to live to be 95. arapfa none dore ngiye kuzabaho mpaka ngeje imyaka 95. wari ukiri umwana. wese My mom. ngiye ni mama wanjye bari kuganira udukuru twabababaje. In our family. But she was tough. macho yarakomeye muri famiye. And one of the many nights I was grounded, my best. hari ijoro riri yambwiye ngo sinze gusohoka mu rugo kandi inshuti zanjye zifite ikirori. My mom shit. ngiye nari ndambiwe uwo mwanda wa mama wo kunyi mu ruhushya kandi abandi bana hahiye. iryo joro narasohotse mu rugo ndagenda njya gutwika. My mom. mama wanjye She went out looking for me. nawe arangije asohoka mu rugo ajya kumpiga kuko nari natorotse mu rugo. Drunk driver later. nyuma yahuye n'umushoferi wasinze. She was dead. bakora impanuka arapfa. amakosa saa yawe. hasi umwana yumva yishinja amakosa kuko yari yakuyepye mu rugo. umubyeyi akora impanuka imibaho yaje kumushaka. ni hahandi uvuga ati burana ingiye wabiteye. iyo ntajya kuzerera ntago mama yari kuza kumpiga ngo akore impanuka ariko sibyo. iyo rwaje ruba rwaje. I don't usually jump into bed with girls that I just met off. ubusanzwe sinjya mura n'abakobwa twahuriye ku ma application. Because of it. ahako twahuye kubera application. ya application nababwiraga bita catches bura ubasha no gucatiraho. bidatinze baje kuryama hano. matara tangira kubajabuka. urebe kureba ko mba umusore yamuraye iruhande byibuze yaraza kuma. buriya uri wenyine rega uba ufite ubwoba. ukanya cyo yumvishe. mati byuka. mati we yavayo hano. Yo, are you calling my name? we uri kumamagara
turashize. Hey, Relax. tuza Queen, tuza zari ndoto mbi. Yumva ya telefone iri gusakuza. Oya ako kanya kura muri telefone amasaha asubira hahandi yarari bari bayihakinze. Nanjye byasubiye hahandi. Yesu Kristo. Jordan. Na murumuna wanjye Jordan ubwo niko byagenze. Kombe mukecuru dengo yarasinziriye. Queen ari guhamagara murumuna we Jordan. Karumuna kena kubibuka amasaha yo gupfa ubwo nyine ibyo bari bahakinze bihaye imyaka 80 telefoni basubije inyuma basubiza kuri ya minota yabo miki isigaye ngo bapfe. Nimba atari udusaha nkatungaye. Telefoni irungiye irihakingura isubiza ibintu uko byari bimeze. Hey! Rebe. Kukanya. Mwana ya Jean ni Jordan nawe yari ibyo atangiye kumva mu nzu. Urebe do kana kazana muri telefone ata application yawe yisubije ku murongo isirayidinga urebe ya myaka 80 umwana ari kuzapfa afite barongera bayimukuro bamukubita imino amasaha kugira ngo abapfuye. Ni Jordan Madame Talbot kao agatara kari hari gakorerana na sensa kari kwizimya. Mwana avayo do hano kureba kiragurya gatarakaraka. Rebe mwana kinga hano yitonze agatara kariyatsa kandi nta muntu uhanyuze ubundi ntibibaho. Gwenda ukirana umuryango urakinguye kandi wari uwikingiye yagasane. Hey mwana yikangamo mwana yikangamo munsi y'igitanda feri ya mbere. Hey si igitanda ni Jordan mukubu do Jordan. Yumvijwe uri muhamagara ati Jordan we. Mama atangiye kumva mama wabo wapfuye muhamagara. Tagiye kumva mama wabo wapfuye muhamagara. Mushiki wawe ari hehe cyangwa umuvandimwe wawe? Do igitanda kirajaburwa. Hey yikunja nk'akabwa k'umusega yagasane. Asigaranye amasaha ane yo kubaho atangiye kubona ibintu akumva ibintu. No kuvuga ngo iye application ikubwiye tuzapfa kuwa gatanu. Kura bana barusura mwana za yirukanga turashize zano kubitana na mukuru. Yagasane bimeze soni ngiwe. Hari ikintu kiri mu nzu dusohoke tugende. Bahise batse imodoka bihuse cyane bave hano bagende baje akora no halo hari ubaje gukomanga. Padiri John we Padiri bimeze so. Did you get the code? Mwabonye kode? Uzanye umukobwa mushya. Come on. Nshira Tom tenwe Gajan teposquetor tekwe parameter yaje gusoma cyakira ati nigikoze iri application will come upon you. Atuye umuvumo urazuka kujyaho ukaguhatiriza ukagushyira igitutu pakubwurimbutse. This is like really good. Bega byiza we gutari byiza. Dealing with this
is a curse. ni ukubera ko yari umuvumo uri muri iyi application. Servants, good news kandi umuzimu can be broken. umuvumo nako uzanwa n'imizimu n'imyuka mibi ya sekibi, kandi imivumo ibasha guhagarikwa. Is the father of lies. If you satani ni papa w'ikinyoma. can break the curse. What does that mean? satani mugaragaje ko ari umunyabinyoma, umuvumo twohagarika. Clock. Prove it wrong. It should lift the curse from anyone suffering. ni ukuvuga ngo satani nimba isaha ye igaragaza ngo uzapfa iki gihe, tugaragaje ko ari umubeshyi, mbega iyo saha yagera ntupfe cyangwa ugapfa mbere yayo, satani waba umugaragaje nk'umunyabinyoma. iyi application n'umuvumo we waba ubihagaritse. How are we supposed to do that? ibyo turabikora gute rero? We're just supposed to be like, hang on, I need a sec. That's exactly what we're gonna do. See, there's none se umuzimu nuza kutwica tubwire ngo buretse gatonya ngo isaha ibanze irengeho. all we need to do is beat the clock 1 second. icyo dufite ni ugutsinda iriya saha byibura isegonda rimwe. nimba iyi saha application iri kubwira ngo uzapfa saa 5 zuzuye, ubashije kurenzaho n'isegonda rimwe ukiri muzima, cyangwa se ati icyo gihe iriya application twaba tuyitsinze. Right? Now once I bless it, you should be safe inside. See, no. uru ni uruziga dushushanya rufite imitongero ku buryo nta kintu cyakwinjiramo, tururimo twaba turinzwe. Time you need. bishobora kuba byaduha igihe. Just have one question. mfite ikindi kibazo kimwe. Gonna get that much salt. uwo munyu turawukura? Let's go. ndawufite. umunyu bakoresha urwo ruziga ni uruziga bakora rudafite imyuka mibi yarwinjiramo, barashaka kugenda bakarwicaramo mpaka amasaha arenze. satani bamugaragaje ngo nk'umunyabinyoma, umuvumo we baba babashe kuhagarika ngo kuko ngo ni se w'ikinyoma cyose. I think. What? No, we're fine. We're gonna be fine. What if it just blows the salt away? That could absolutely happen. I didn't think of that. God damn it. none se uyu munyu nituwicaramo hagati nta kintu kiri bubashe kuba cyawinjiramo ya Oh, wait, here. cyangwa se ngo kiwukureho kiwuhuye. fata gutyo. It's not the size of the cross, it's the power of the Spirit. aka gasaraba kari gatoya, ubunini bw'umusaraba ntabwo aricyo cy'ingenzi, ukwizera kwawe nicyo cy'ingenzi. Guys, I'm gonna make a big circle. 10, 15 feet. Come on. urumva dukeneye uruziga rufite nka fiti 15. bahise baza hakuno bita hakuno, uyu arabanza arazengurutsa, Bless this salt. barashushanya n'uruziga. uruziga bashaka kwicaramo ngo rufite imitongero ku buryo nta kibi cyakwinjiramo, Perfect. Make this. kugira ngo batsinde sekibi It's thick. n'imivumo ye, There. imitongero ye n'akasize. ni ukuvuga ngo nimba bari bupfe saa 5, Okay, how much babashije time? kurenzaho n'umunota umwe cyangwa isegonda, satani baba bamugaragaje nk'umunyabinyoma, basigaranye iminota 2 ngo bapfe. Gasani Right? Correct? I got this. umusore asigaranye 2. mfite ubwoba. What if this doesn't work? It's going. bino bintu nibidakora, Does bidakoze si biraza gukora. mva salt and bones? umukobwa agerageza kumuhumuriza. ngaho da murumuna we kureba garandi seri nubwo ajya mbuza ngo niki nawe aratwika harashya, nanjye nzajya matwika umuriro utangira kuba. Get in the circle. baje mu ruziga, runo ruziga ngo nta dayimoni ryarwinjiramo, rufite umutongero. kwene mfite ubwoba nanjye. Wait. That's what actually. buri muntu nakubwira ngo afite ubwoba, ntukajye umubwira ngo nta mpamvu yo kugira ubwoba, ababona utari kumwumva. uramubwira ati nanjye ndabufite ariko nta ribi. Strengthen us. amwereka ko ahubwo muri mu kibazo kimwe. My Lord. ibintu bitangira kumanuka. padiri akuraho umusaraba. uyu mupadiri Against the machinations of the devil. Wait. Is moving above us. hari ikintu kiri kuza kidusatira. hari ikintu muri kubona, bari mu ruziga. rebe nyuma yabo, nyuma yabo bikangamo dore ikiri dore rwa ruziga kiri kurukoraho kigashya, ntabwo cyarwinjiramo. bararinzwe, bari muri ruriya ruziga bararinzwe, iminota ishobora kurenga. subira ikuzimu. kigiye runo ruziga barimo ntabwo cyarwinjiramo. bumvisha urusaka amatwi arameneka, batizimye icyo gitelefone. nyuma ye mati abona igikinisho cyiza kimusanga cya Godzilla. Hey! Where is it, Matt? kiri hehe mati? rwajana kiri hehe? Chevy. Why'd you take my dinosaur? kuki
kuki wantwariye igipupe atangiye kubona murumuna we wapfuye umwe ngo yibiye igipupe nari kuzagusubiza kiriya gipupe cyawe koko You're right. Chevy, I'm sorry. umbabarire hefi Chevy, don't. Barenga muri rwa rusiga ikintu kikamukurura gifite ukuntu kinabarangaza bati cyaramutwaye uyu nawe gukurikira biramugwira arakurikiye kandi ari ahantu bari barinzwe uyu nawe arakurikira ajye gutabara mukuru we ndebere basohotse muri rwa rusiga bari barinzwemo ruriya rusiga ubundi yo minota bari gupfira irengaho n'isegonda rimwe bari kuba bameze neza mati Let me go. kivuga ngo turabikoze baramugonga hey aragongwa nyagasani mata arapfuye ngaho ndaza kukubona vuba bidatinze nawe arabizi ko mukanya ari bupfe Queen He's gone. yagiye I'm so sorry. babarire No, it makes sense. It was his time. noneho birasobanutse igihe cye cyari cyageze vuba bidatinze ni igihe cyacu wivuga gutyo mwana I want you, but you just saw what happened. Oh my God. You bleeding? tururi We need some help in here. We need a wheelchair. Quinn, what happened? yahise azana umwana hano kwa muganga ari cyari cyamujombye Okay, we got her. ngo ntiryavurira nakoramo No, please, please. Queen winsiga I will be right there. nta hantu ndi bujye ndaba ndi hano Sorry, honey, are you okay? That's right. That's not too bad. You're pretty tough though, right? Quinn, hey, Queen we can I talk to you? twavugana I heard what happened with Dr. Sullivan. numvishe ibyabaye kuri Dr. Sullivan I mean, nyine I personally know. genda bizi nanjye ubwanjye yashatse nanjye kumfata ku ngufu Kay John After him, nushaka ko tumurega ngenda gushyigikiye tumurege I think you're Kay John abakobwa yagiye ashaka gufata ku ngufu ni benshi batangiye kwishyira hamwe thank you. Truly, thank you, Rachel. all right. It's like your big sister. I'll let you two at it. You'll be in good hands, kiddo. do Thank you. urakoze rebe ni cya Kay John asigaranye iminota 18 uyu You okay? meze neza we na murumuna we barushanwaho iminota 3 Quinn, I know you think it was your fault. kwirinda bizi ukiye ko ari amakosa ye kuba mama yarapfuye It was my fault. ariko yari ayanjye Mom asked me where you were. mama yarambajije rya joro ngo uri hehe And if kandi I nari mpazi told her, she wouldn't have been driving way over by the mall. iyo mpita mubwira ahantu uri kuza akahita kubona atiriwe ajya kucakura ari naho bamugongeye Drunk asshole ran a red light. So it's not your fault either. I think Mom would be happier spending our last few minutes together. ndakeka iyi minota ya nyuma iraza kuba ari myiza twishimanye hamwe It's. Wait, Quinn. Queen Trust me. nyizera Quinn, what are you gonna do? ugiye gukora iki Queen ngo hari ibyo agiye gukora turi mu rukerera saa 11 ahandi ziba zibura saa 2 Saving lives one day at a time. Okay, honey, I'll let you get back to work. I love you too. You shouldn't be in here. I wanted to thank you for helping my sister and say that I'm sorry For what? for everything. nanjye gusaba imbabazi Kay John kubera iki ku bwa buri kimwe Gone that day. I mean, I understand why you did what you did. I put you in that position. But
only I had followed through with how I really felt in that. cyagiye buryo niyumvagamo iyo nza kumvira umutima wanjye hari kuba haranahiye. Kay John menya asubijwe. Bullshit. Uwo ni umwanda. You think I'm stupid? Uraceka ndi ikigoryi se? Twarabamenye. Urashaka iki? Ndashaka gusubirana akazi kanjye. Well, so maybe you can help me. Ahari wamfasha. And I. Nanjye nkagufasha Kay John hagashya. Okay, what are you doing? Kuri biki? Recording us? Search me if you want. Wambaye mikoro ngwino unsake nimba ubishaka Kay John. Come. Or don't, it's up to you. Twasize abo. Kay John. Queen? Queen we. Queen? Queen. Ngaho tangiye gukina imikino. You know, Abizi? I'm gonna lie. Ntago ndi bukubeshye. I didn't see this one coming. Ntago nzi ko hazashya we. Haragurumanye dore Kay John ngiye harakenda mwari mutaye. Funga amaso uvuge ngo Marco. I like this. Iyi mikino ntangiye kuyikunda Kay John. Marco. Undi ati Poro. Marco. Poro umukobwa nakavuga Poro sinzi ikintu uriya mukobwa ashaka. Marco. Paula. Mukobwa afite akayuyuza amaninja mu yitondere. Kay John ninja muteze iki hejuru ko kanya Kay John bamushyiramo bice bini biki ni morphine 3 times, you piece of ngiye kukwica inshuro 3. It's either him or you. Nadapfa niwe uri bupfe ataramwicara uwo mukuruye ari wakuriye Kay John wabonye cya kikindi kiramutabaye biraza gukora bo ikintu bashaka no kugaragara after application ndamutse mwishe mbere y'isaha ye satani twaba tumugaragaje nk'umubeshyi na application n'umuvumo wabo uhagaze sasa umukobwa ikintu atekereje nicyo Kay John application yamweretse kazapfa shashe uyu mukobwa bashije kwica Kay John yabagaragaje ko iri application ya satani ari y'ibinyuma umuvumo wa satani wose wabo uhagaze mbega niyica Kay John arabasebeshe satani arabishobora kwica umuntu mbere y'igihe cyase kurenza igihe wagombaga kubaho byahagarika uno muvumo cy'umukobwa ari gukora karumunaki aramutse yishe Kay John ya muvumo wahita uhagarara wa application kuko application ya satani nimba ari nawe abayavuze ati uzapfa ushaje ugeze muri 80 ukahita upfa none ahungana kuri ya Kay John angana urumva icyo gihe umuvumo urabuhagaze umukobwa nicyo ashaka arashaka kwica kuvuguruza satani yica abantu satani yabwiye ko bazapfa bashaje abice bapfe bakiri bato ingumi kuryinyo hey gigisha hey cya gigi Crazy bitch. Bicho y'umusasa. That thing, huh? Bira byari biki? Doesn't matter. I tell the cops how you lured me back. Ndabwira abapolisi uburyo wanshutse ukanzana hano ngiye nditabaza ribu. Ndabwira nyuma ye Kay John bamushyira amano babi cyane. Mugeri urebe Kay John abashije gupfa. Igihe cyawe cyakugereyeho wamufashe wo ku ngufu we. Kay John aramutse apfuye byaba ari byiza cyane hano. Umuvumo waburangiye wose. Umukobwa aza kumwica. Taramushomba Satani aratabara winyicira Kay John. Satani yohereje abadayimoni bo kurinda Kay John. Agakobwa gashaka kumuhitana. Hari icyo Satani yamuvuzeho. Gwagoroka biranga. Isaha yawe taragera ntabwo uri gupfa. Kay John hari icyo Satani yamuvuzeho niyo mpamvu Satani ari kumutabara ngo adapfa isaha yamuhaye itaragera. Umukobwa ubahanganye na Satani.
hari ikintu Imana iba yaramvuzeho, hari n'abandi Satani aba yaragize icyo avugaho. Urebe to John na Patikope hari icyo Satani yabavuzeho do. Urebe muri ya telefone umwana asigaranye umunota umwe n'amasegonda 25 ngapfe ngwapfe. Ntabwo nshaka gupfa. Bimeze bite? Sinshaka gupfa. Katurori umwana arasigaranye umunota. Urebe muri kariya baby komeza imbere. Umwana muto Moruge zitangiye kwifungura, ukamenya ko iminota yawe yegereje. Moruge zitangiye kwifungura. Kokanya cyamufashe, dore sura naga kurya. Dore umwana hano cyamunaze, basigaranye amasegonda. Ni kakana kitwa Jordan Harris sigaranye masegonda make cyahageze. Ubwo wakomeje kugenda ukwepana, ari kuzapfira bohereza daimoni bita Ozini. Dore daimoni bita Ozini iryo rikuyicira. Jya kureye cyangwa niyice. Uwo mukobwa yishigiye kitaragera nacyo cyaba ari ikibazo. Ndagukunda Jordan yarashaka kwiyica. Nawe ubwe yishigiye kitaragera yaba yangije uwo muvumo wa Sekibi. Yiyishe nabwo yabavuguruje Satani, kuko yabapfuye mbere y'igihe Satani yamugeneye icyo gupfa. Tangiye kubona mama we wapfuye. Mbabarire, I was looking for you. narindi kugushakisha. Ndabizi. I miss you. Ndagukumbuye mama. Miss you too, baby. Nanjye ndagukumbuye mwana wa. Ngwino hano. Sikia amasegonda 23 umukobwa yashaka kwica kugira ngo avuguruze uriya muvumo wa Sekibi. Amasegonda 15. No. Oya, twarabamenye. Ntabwo ugikontorora. Umukobwa ahita yitera imiti mwica. Ngo nukuvuga ngo apfuye mbere y'igihe, bivuze ngo bikuyeho umuvumo wa Sekibi. Uwo muvumo uravaho cyane agufaho. Urumva kwiyica mbere y'igihe ubugaragaje ko Satani ari umubeshyi, kandi kuko ngo ni nabyo ni se w'ikinyoma cyose. Ukanya umukobwa akijomba urushinge yarazamuwe. Murumuna wabireba. Satani uyu ni umudaimoni witwa Ozin. Umukobwa yitapfa. Kirababara kigiye kumukoraho. Cyagikubise. Amashanyarazi yaragikubise umuvumo wacyo urangiritse. Kuko kigaragaye nk'ikibeshyi. Kanya kirarimbuka. Umukobwa akoze umuti yiyishe mbere y'igihe. Uzimana nimba yaravuze ngo uzapfa saa 5, ugapfa saa 3, ubu yivuguruje. Satani nawe nuko baramuvuguruje, bamugaragaje nk'umubeshyi. Ndakwinginze winsiga. Ni karumuna ke. Ndakwinginze winsiga. Ni Jordan. Gusa kureba ukaboko ke yanditseho ngo hari imiti yanditseho. Bari nakane. Hari imiti yanditse ku kaboko ke iri ku gacupa. Kureba yapfuye afite n'urushinge mu mufuka. Umwana icyo yakoze nta kindi. Uyu mugore ni umuganga. Umwana yise afata urushinge ajombamo hano. Sinzi nimba zina doze. Ahita ajomba mukuru we.
mujomba igishinge. Ndakwinginze kora wa muti we. Katururi gishingiye mujombye nicyo mubonanye mu mufuka. Uyarasanzamuka. Hari imiti baho buri bakujomba umutima ugahagarara ku buryo nyine uba wapfuye, ariko ku buryo bagukubisa undi muti wundi wabugenewe uhita ugushitura ukagaruka ibuntu. Umukobwa nibyo yari yakoze. Bivuze ngo akinnye imitwe Satani, abashije gutuburira Satani. Abakobwa mujye mubatinya. Ibaza umukobwa ubeshya Satani ariko Satani agashukika. Umukobwa barakwereka ku gihe cye cyo gupfa harenze y'amasegonda 2. Icyo yakoze nta kindi, ibintu bimaze gusubira mu buryo umuvumo bari bamaze kuhagarika. Baje kureba hano ku gituro cya mama we, bahazana indabo. Namuzehe filime yacu ntago irarangira, ubu nibwo igiye gutangira. Twigendere. Namuzehe n'abakobwa be 2. Oh my gosh. Mana yanjye. 3 more women came forward about Dr. Sullivan. Kay John bamukatiye kubera hari n'abandi bakobwa 3 baje bamushinja ko yagiye bafata ku ngufu. No one else is going to get hurt. Nizishimiye kuba nta muntu uzongera kubabara. How's Quinny? I have to stop at the hospital first. You want to come with me? Mfite kubanza kujya ku bitaro mbere na mbere. Murazi tujyane. I'll see you guys at home. Tuze kubonanira mu rugo. Mukobwa ari hano hari akamesaje yakiriye. Uraza se cyanaguza kureba noneho application ivuguruye irenze kuri imwe ya mbere yise yikubita muri telefone ye. Bisobanuye ngo ubwo niba ari igice cya kabiri nzabamenyesha. Gusa ntago umukino urarangira. Yagiye kubona application none ije yisumbuyeho. Yari rero nk'ibisanzwe amuzi ntago wamugereranya.